Silwane boy. Yes London. Qola ngamuphinda uqole nangemasho sana kuphephezela iflag. Salute. Sure. Stop. Malensa mashisa ebula bomrapper volcanic. Masengiqale ngiyela bomrapper ngilahlekelwa ubuntu ngibe rude and dramatic. Wena ukuthi wangisaba ngikubona ngokukekela amagumu ngabe specific. Skills sami sikhula ngetrack ngathi sifaka ama organic. Hlola mlashintsha climatic. Qopha bami mnevarious iphule nabone clinic. Ngileze violence push corruption ikasi rapper soze ngavuka ngiromantic. Vele ngidlaka nabothira ngipretend bayahleze ngirealistic. Ngisanokuphatha nomadala rex silwane sinamandla ifarik. Ngilele ngivuka ebuzimzimba bomrapper ngidemonic. Wena kimuzwa ohlala useless njengesothe ngena all state auction. Mina ngikula ngengqondo wabona bana bakaspure taxini. Ifatele kangako la lokisha ngiqavi ngithola ngakumasaluthi mangishaya ijika lapha bofoyo crossing. Wona ugcina ngokungikhomba ukhuluma idoti njengaloko fora mnyana komasimba mangibona ngipapa pampa estradini. Angokuvuka ungenza next mina ngidelela njengejembe lebhola leligcwele move evenini. Kasi rap ngiyiserial killer ngihamba ngiyapatrola ngibulala kwasani lokho ngumrapper ngokulahla dripopisa etamini. Njalo mina ngishodola amaphesenti emqondweni angimind iqela nga 10 rand ebhasini. Ukuthi faka ke risk njenge Kevin protected sex nesifebe sasenganini. Mina nginyanza lihlanya ngimind ukubamba inkunzi kine gate. Ngijike ngibuye ngithumele charge engine. Uthi ngifuna face to face mara mangibona uyaqhaqhathela utatatela njengelivijini labalifaka esandle pentini. Laki mangibona imrapper ngaphetha ngeyokuqina ngisho sengikhompyutha nabo bonke bomrapper bala roundini. Uface mina untekenteke dangerous njengogroove ngena ukapti komathave nasegugwini. Mrapper ngizogqoba ngikukanzetele ngikubulala sokwenza ngisho ngifutha relay tracking. Mase ngikwate kahle ngifuna inyanza esithito lengaqhwale move rolling. Flow yami ibulala bomrapper njengalapha emfuleni emlumathe esitibeni. Mobuka mina ubona umuntu logrand uphambane nenkinga amadala mina ngisathi kahle. Ngatidla leti nkukhu temjola bageza ngatobani mabhathi bathi lapha enkomazi emfuleni. Mabathi silwane basho mina lo mfana waserutfest longana buqophe engqondweni. Ebhithini ngifahla esigareni watching ngifahla ngama-akro ngishenlele phansi kokukhukha ehlaselo umpapa mani ivalelekile okeni. Mina ngiphelelanga emqondweni angimandi ukushaya ikhwihle etoilet esontweni. Ingqondo yami yashisa yandringa ngiqina igibelane hostele egcwele makusake empeteni. Ungifuna face to face ungaze ukuqabanga ngoba ngisengekushanga isikhwehlele busweni. After the track for sure khona ngizodecide ukungitholela application form elangiphilo ngakhona silindo kungishenza emhlanyeni. Kodwa kokho useless njengokuvuka komabhande bafana base-KMS okushaya eqeleni. Ngiyasola ngathi ngifake amakhemikhali ebuqopheni. Uma nje usiwabile uyahawulisa konkukhe nethwayo emvuleni. Wena mrapper ngasula ungagezisa isikahle mawuphakamisa sandla kunuka injela efile ekhwapheni. Yekela kutenda sifebe ukhulume ngami ngingekhona lelithuba ngiyakunika khipha konke lokhu sekusifubeni. Ngiyabona ngathi urephele endleleni masokala ngifuna ukukhipha semapoteni. Mina ngiyiphansuleni ne-profile photo natshela wakho makabona smile sami uthi yolo sikhotheni. Uthi ungamelana namasotha kwetshwala bakini endumbeni laba kufanise ekuphahleni. Loko steady nyana kwakho ingunda la step akufebele lapha ebukhosini emthangaleni. Mina ngiyilesa nokuzulazula nge-anda ngivela ngiphelelanga emqondweni. Vele mangirapper ngibarudi ngikhulume amagama la enda mrapper thungale ngihlitweni. Indlela lengimedara ngayo bomrapper for sure nobe nismile amakwehla libhokisi lami emngcwabeni. Hlekelele nifanale nje azangena ethuneni. Wona usiyi-competition yami ukholwa kakhulu isawunda njengo-gospel singer. Mina i-competition yami isesogweni. Seba bonke bomrapper babhalile bamakhelo basayinela ukuthi mina ngisilwane siyofela emandleni. Injalo e-heartless lesa nokushiyana embeze ekhabetheni. Esikhundleni se-creamora ngifaka ama-drugs etiyeni. Lake umuntu ozuvume mfana nasematrekini ushaya ama-shoutout uthi saluthi kule yasespansuleni. I feel so fantastic. Ngibulale ngesihlunga ngincisha nemoya ngathi kuvale buso ngeliplastic. Lake mngeke ulunge mrapper mele uqalwe kuma-rapping academic. Malensa kabandampo e-Antantic. Yekelana le ndiyekho ukuqabanga kuthenga insango before i-cosmetic. Ukuba umnyuzi kwethu bekwama-tourist uhambe kazoba i-international tourist. Owakho bekazoba i-domestic. Jikisa kancane mungalivanga leli-relic. After le track onke amafensi akatota kima ngithi music wami umagnetic. Next time awubhalela mina boy ungapanic. Uqabangisise kahle ube logic. Lalela le-animal kufahla nge-classic. Kuvuma nabo general estradini bathi le ntwana yenza ama-magic. Plus ngikhiyena ngomlungiso wensimbi ku-production. Ukushayele loko SK the mechanic. Pelelwe yini baba? Next angiphelelanga producer njami sekuphele nebeat la ubone. Master njami lifakiwe ku-YouTube kunye sesokubona. Masa. West.